Uba KP Pangyang uba Dewi Presiden Jokeseng HSPDP ha kajingalang kabla pelong ha Emily Hostel Shillong kabla kalong hene kasi ha kasantare unai tung aja apual ulapan pau ba kani kajingalang ki almut ki Emily Jokeseng HSPDP uba renik ton ningdo uba Dewi Menteri Jokes Sarkar Jilla uba Dewi Emily Jokamakulot Constituency ba uba Samlen Manyang uba Dewi Emily Jokasoyang Constituency kadau kadai bikam kibam lakyar. Haka jingkren berkila patai kubor pak pangyang uloong bahalor ka jingmut banyak kon ubaran nikton na ka UDP haka nika election kabanwan uloong ba uklem patip AA. Jongka Meghalaya presidential candidature election. Ite ho ni kisi ngayok banyak kren sani kumpa parti ba kipan yang ini ya jingkersan. Naga benta kanika election president ataupun negara yang NDA kalau ada sisi temba jumpa wasan away dari kandidat jong ke NDA kalau ada kan pada itu kalau kami jong ke India kalau macam nak tinggi tribal tinggi hadirin kecil keren kawasani bahana kalian jong ke HSPDP ni kan supply issue ban om bang na don ru kecil telang hadu NDA government ba kadon kecil ya sutu jemudlang atas state tapi sutu do bilang kami ya kecil ya trelang su kum ka parti nomor isu do bon juni siapa so kan India tinggi rai sai bang ai kecil sang ya kandidat jong NDA nak tentang election kakabangi implement scheme bagi MLA jongi aru ai ya kanida jingkesan kumbuka parti rai nalon katapat ngidon kecing ya kren banamar baka ka RTA jongi kadang don kabamut baka HSPDP baka UDP alliance di nadu kene ke MP election ru ya relang kabangi kesan yu kandidat jong UDP te haba ngidon hakata keseti jong RTA ni sudai ru kumbuka parti kamput tang bangi kesan mangisi parti begin don ru kejinya kendulang lagi ya kalau menga presiden senior vice president secretary ini lo punya kren kalau dia cukup hang buat ke RDA ya kata kadai garai ke sai demi ke parti dan kalau RDA ru ngai kan le ceju kan berkat kumban kelan nah du MP kan MP election walang rem buat hadu tentang don RDA kau apa Nilaikan jong lor kene ke reservation policy. Khamtami kene ke roster system agaba high court berom kalau pertrekam dan hasil kini. Kiat benar kok kene ke jalan itu. Tinggi kum ke parti hadirin pengilai keren seni bahaya kene ke kam. Ni sutu ba kadon ke jisukhya ke crowd. Ba kene ke polisi ke kabala don manta la sen ba hakaji syak la dei bandon da wipat kerkom perkha ban review pat ya ta ban review ban look ya ka polisi te ni yang ni ka kamru kumnungin review impala ban ajmut kumnungin ya kren ban sarkaru impala ban ai jimut ke besar tereng nilai right ke parti minta kasih kelomba inwat ban ya don lang ki risum phang jong gari jong ki risum phang ke bede ban ta kam bang ni ken sani bha te endalang ni leo ban ni ken sani bha ya kan ka phang kalau ni ke reservation policy langi dei ni ban review langi dei ban review ban ni lap ya kan ti ka ba kham biang adin ban le song biang ke parti ni la ban bu ika ku ko wei na ke mat ban ni election manifesto lani ngila banbu ke pangi ke bagi dia friend ni ajmu siapa sopan jelas ajmu kalau ni pang di kepala pat ngila don ke jing ya perkat halor ke reorganization ke parti ba ke jing pen kre ru ini election MLA lai ke parti jumi na du mention stem semua hajar way ngila persang ban reorganize ke parti atau yang tips yang baru koi ki presiden secretary
jong baro pini district di Bangidon organization. Di hak juga por hak ni ka snem uni naib ladat last CEC la shim ru rai ba ngin la thungu ya ka state election committee ka ban tenya sikrang ya ka ban wat ki candidate. Di la yo report lingkot kita kasih karu kita kasih ba la don butli ki district ki ba la yo ki candidate ki ban yakun election apply arja apply dan rei kadang pun pat kam ka ba mangi na ha ban dam ya sikrang Kemudian di candidate ki bangi parla kan rai, kemudian di candidate ki barang ya approach semai sini, mau kita don giwe ki ready ki bangi dang di organize oleh parti. Di halok ni ka phang ta si, ya pensai ba thak biang, ini ai jumur biang, siapa kini ki district committee ki chungi, bakin praise step wede ba organization of party, ba punya issue candidate, ba punya pun dan election general election masyarakat Meghalaya District Assembly atas nama Arpo apply. Rapi ong tawa kidan ki nam tak election kini ki armut MLA kidan pan tiket na napi ko banyu sing napi ta. Toh nila yo kajing ya pani sai lo ki armut ki MLA. Ki ba ki ong ba kinang pan tiket ni ki pan shu. Dia kata it is too early yang bang jawab nama ba. Hadu menta kasinghi bar armut kidan day official MLA jong ke parti SSPDP. Lain no terhadap bagi labu no ke resign mo. Lani kila parti dak mai part te ni khain no ba hinde shu ese MLA jong parti. Te hakni ba kani ke jing bom don jing ni MLA SSP kwa ui ni din don ta kasing ese mo te kiru don ke kampung na ke ni la kontak iki ni tren iki re don di kampung na ke te ki Haman kasih, kamu pada bagi apa sih bagi Malaysia MLA juga parti dan kata-kata officially clearly bagi dia MLA juga parti, hukum ke parti itu bagi dapat tanya kata-kata mau jing perkat berong balik si Malaysia si kumpan sudah tiket ini nak berong kita kasih, agak forkan batai dalam hukum kata-kata UDP mau. Ini ba kubar ba buat kinong kesan barne kila rum UDP. Te pipat hadu menta pin kertong em semua keruat. Ni jute ba pin kertong semua keruat. Oh hagar bere pagkatan ngidang yo ya kejing tip ke basay na ka mo keruat area unit ba idon ki belah ni. Te ya kene ngin tip khamha anda ba ki kila khot ko meeting setai kendai trick te ngin yo khamha na ki bade ya ka information mo jong ki no ki kam jong leaders of party nama lawan orang Malaysia kita kena join tu baru kait kita milut bagi don ru kita balik kita don kita sah bagi nak kam bagi kita juga parti. Tarai kita ki mene fikiran sepang ta benjit presiden. Tarai kin ko ungu biang ipi bagian jit itu presiden. Kecing bom ko ungu kata kesong. Ini kadai ka the authority and the mandate of the party. Abangi king of the party MLA sekitar ni ngi dapat job biru nak party. They can only the question but only go come it doesn't arise at all. They come party he respect lagi, but ni kini ki ba kilong kita ni khmat kita ni sai ni dah kejing tejung ulang ke parti kalau bah ni kesan pada implement bagi le kamu kita bagi parti ke Jingyami orang tahu di MLA nak parti kalau jujiala pun buat ni Islam nak parti ke sini. But kalau ju orang pun sin orang bagai ni ke parti kalau ban du bor ni bagi mi. Te jing du bor head kadon ni mau ngi job kamu kena ni Islam orang pun kata. Tenre pada berong kan kata kan ban orang bagi parti cungi kam survive ni kam yo kambun biang dia mereka kata kam day ya di nomor fi susu nak bagi bagi parti rumah tak kira yo lebih mak negara Jepang yang ni baru kau pun kongres ai tadi kalau day ke parti ke berjumlah nak saya perfect tinggi supla ai lagi ni han tak kesini organization juga ni tray shitom but nilai persang menteri ke bakhamha bangin yo kambun ki MLA kumka parti trai ke planet sanpu sautli Islam bahkan ni Islam yo ya ke mandate ke bakam ha bagi tu ki
paket khususi ki bamangi am flying ba ni dan kerman skam ba ni bakin aya kampun pada ki MLA hani ga apply ba kani kalau along hatu Santos nem kata state isu de PPT khamhang ni ta sebab bilai berdiri di Vietnam omla banlen ni sisa lari ni base ya population jong kasih India area mo but Garo Hills or di situ bandam ni long Kambon population te kata rega we ka point banong ba kum lu pada kan long rational pala ka ratio yung ka long equally mo kum kata kimi sipona ki jing khat jing kali tengi haban riluk tambangi pala ban I suggestion haru pamangin le kata rega we ka ba kapan long yani ke parti ban apa perkara atau kata ke sauho yaki bat sauho ini kalau justified enough ne ban ong bamo kat kum ke population jogi brio ni population jogi ba ong no jogi sama puli jogi bakin yo ya kam equal share dan ini pun jatuh tet no we need to examine thoroughly and pesang ban wat ego hatam ko ban ni ban perkat ya